Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga waras yu amin papagayam. Manipon iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. Pangaskan tumay. Dito'y drama tayo. O naidaytan kaka. Hindi ba kahit? Apingawan mo tarwata kung diti kabinet. Gaputan na mo rin ang aminan. At dada aminan iti batya ang nakaurnungan dagiti mo rin ta. Ay, unay daytan kaka. Aping amin na di ka naglaba. Anyang orti usar kita. No siya, kadapay mo't na dalus akawus ko. Ingka kumitan, iti mabalin mulatan nga isuot. Anya? Kayat mo asawan, agblawsak. Kat agsaya ka anisot kayat mo. Ay, salbag ka. Aping amin na di ka aglaba. Mabain ako ng aglaba. Tapaya mabain ka. Gaputa, ti amuda kat bak ng tan. Unay daytan kaka. Ngimatula basit estado ti panagbiag ta. Gapu iti panagbalin ko na supervisor iti kumpanya pagtrabaho. Mabain kan nga aglaba. No makita dakdag iti tattao, sangkay bagada ngamin abak ng tan. Kahit asino nga rod ti aglaba. Alangan asya kat adda trabaho. Saan honey? Hani ko nang pahin kanyak. Unay daytan. Idinto nakatangtangkan ti panangibalikas mo iti lakay ko na awagan ng ide. Kasi syempre, ag-level up tamutin tabak ng tak nga ruden. Si kamot, di kan saan mo jay you belong ng ekspresyon dagiti nagkaon na alalakay a pilosopo. Unay daytan kaka. Pati nagiti nagkaon na alalakay. Mairaman mo pa yan iti saritaan ta. Agora ka man. Ulitag ti sarudsod ka. Asino nga rod kadata ti aglaba? Awan aglaba kadata. Kasano nga rod amalabaan nagiti namurangan ta? Di ka madanagan, honey. Adan to umay aglaba. Asino? Ni Manang Ingrid. Je balasang abaket at taga kabangibang apurok. Kinasaritak mo may agkatulong kadata. Anya? Mga lakay ti katulong ta? Siyempre. Tapno, ad-adapay amamuan dagiti tattao, asim maliwanwan ti biag ta. Pangas kan tumad. Naipromutak lang iti trabaho. Nangalakan na dagos iti katulong ta. Kabailamot aswelduan, lakay. Tasaan mo't adakil unay ti sweldo ti kinasaritak akatulong ta. Manaw ti imbaga masweldo na iti makabulan. Imbagak, at starting salary na kat 6,000. O di namnaman na nga ron. Nadapay ngumatuan ti imbaga masweldo na. Depende, no makitan to nagagat, kano makaanos, di nayunan to basit, imbaga kapang rugyan na asweldo. Ay na bakit? Gapo iti kinapangas mo. Addan samot nga agrigat ta. O na daytan.
Nay, si Kamat, Rumeng. Ang yaman nagtanadanon kayo, tatang. Ala, sumrag ka. Dito yung nagtipagsaritaan ta. Ang yaman nagtatang. Apay, anya ti madamag. Nakadawas ka man dito balay. Umayo ko mabagbagan di anak yo, tatang. Sa apay man ay nangalakid din iti katulong mi. Alya! Huwag tatang. Gapo iti na dyan. Bali, awan mo't lang at ngimatuan ti sweldo iti pan nakaipromote ko iti trabaho. Ta maisweldo mo't iti katulong. Kahit anya nga raw ti trabaho ti asawam no nangalan ti katulong iyaw. Awanan na tatang. Saksaklutan na latan na iti dakulap na nga agbaon-baon. Ay, una yan ni Winday. Tilag panunotan. Kaya't nakanong ipakita karag iti tao abak ng kamain. Isa nangalay ti katulong may. Ay, unay daytan na kinapangas. Si maliwanwan labas si tibiyagyaw. Nangalan adagos iti babaonan. Ala, bayam, ta umaya ki di balayaw. Kasaritak man di asawam. Hoy! Kunam akinaraida mon dito arubayan. Adu malata ti root. Nayangin ngamin itay, Winday. Kat naregreg dagiti nagango abulong ti mangga kada abukado. Ana palawlaw iti naladan nyo. Isu nga dumanon ti ruot. Ay, ti kunam kidde, saan anasaya at ti panagtrabahom? Dublem ti agkaraid di tarubayan. O nay kamutan, Winday. Pagdublyen na manan nga agkaraid. Una, tadyak magustuhan ti trabahom. Alag tignay kan. Kandi nakman birbirngasan. Awagan na kiti madam. Wano among nawatam. Ay na, agraramanday ti apangas. Ha? Anya ti tantanamitin mo? Ulit man? Kwa, ma'am. Among kunak kuma. Kasta, ti kayat ko, masapul nga agtulnog ka kadagiti amin nga bagakken ka. Ha? Ada tataulan ni bantay nga aso mi sige. Agtrabaho ka Ingrid. Ta siya kung ti mapanmangkita no asino di tataulan ti aso. Adayo akpa itay nga mangmangeg kon ti panagong unget maw. Asino di inong ongtam. Ni manang Ingrid akatulong mi tatang. Alya. Inong ongtam? Kasano ajak ongtan? Nakarugrugit ti arubayan. Kat kunana akinaraidan na. Unay daytan kaka. Nakarukamot kagbalin nga amo. Siyempre tatang kat padasak mo't ate agistrikto. Ta idi siyak tinapan nakikat katulong. Istrikto mo't idi ti amok. Kan masansan idi nga ungtan nak. Isaw, ngay pakpakat mo mo't itay, iti katulong yaw, kasta ka na Ay katap no ma-feel ko mo't ano kasano tirik na ti amo, tatang. Una yun na ita kinapangas. Saanan ang may parmang ng itar aramidam anak kao? Si maliwan-wan labas si tibiyag yaw. Kunamlano asino kan anak angat ngataw. Ay natatang, imay kayo ka di dito'y balay tapno sermonan da? Wine. Kay may nagipulong ti asawa mi di balay. Katimbaga na dagiti mading aramidam. Tatang, jak kayat adatang agama ti agapa. Iso anasay-saya at no agawid kayon. Anya? Imo kaya't adenggan dagiti pamagbagak. Saan ko akayat ti mabagbagaan tatang? Amok tar aramidat. Ken bay andak kumamot nga agnam ay. Itala ang met ang mapadasak tada katulong na. Iso adi kay kumuntran. Unay daytan kaka. Parang Ingrid, na parang ti asawak,
Apay ajak nasangputan. Napanakimajong among. Anya? Nasumok namanan ti makimajong. Wen among. Koreksyon manang. Di nakman awagan iti among. Saan ko nga ibilang ti bagik nga amo? Anya nga rod nga ti pangawag ko ken ka. Awagan naklata ni tinagan ko. Total, inauna kamot ngam siyak. Anya, bir nga sang kayo, nga uray da kayo ti amok. Ay na, agsupadi kayo iti asawam no kasta. Tati kayat na nga awag ko kenkwana ket among wenno madam. Anya? Di na nagbainan na kasta ti kayat na pangawag mo kenkwana. Tapnuad adda kano nga feel na nga isuket amo. Ay, unay daytan kaka. Talaga pangas di asawak. Amay amanan, kastaritak tumanan apaman asumangpoy. Rebang na laeng, madam muno among ti pangawag ka data ti katulong taruming. Diyak kayat, tas sa anak mo tapangas akaskin ka. Ha? Unay daytan ngin bagam? Talaga mo, apangas ka abimak nang. Sumardeng kan. Diyak kayat nga agapat Kabusta na aba ka kiti majong. Sapay agkakalas man ti mangagkukin ka. Day tapay ti may sa diyak kayat ken ka. Ta naidjam lang aron idin ti majong. Napasublim manan. Kasi siyempre, makaaliwak saya ko, untadamutin, katulong ta. Iso, masangok manan, ti makimajong, honey. Ay, unay daytan kaka. Ay na, nabambanugak manan. Nung masapol amalpas ko amin at trabahok, sakba sumangpot ti amok. Ingrid, hadaak. Lucio, Si Marie kaklatan, ta nakalukat mo tigait. Kumusta ti panagyan mo dito? ay na Lucio, nalabas ti kinaistrikto di anak mo, kanayon nga unget. Na yun ni Winday. Ayam nagsuldukan. Wan, kurang itabulan. Apay ako ram. Innem aribo titulag mi aswildok ti kada bulan. Ngem 450 laeng tinted na. Unay daytan. Sino ayati nang suldukan ka? Ni madam. Di mo dinamag no apay ako rang tinted na suldam. Saan? Mga numakapungtut tumanan wag damagak. Iso adya akong nagdamdamag. Ngem atapek anaabak manen iti majong. Iso asan a kompleto tinted na aswildok. Ay, unay daytan. Oh, honey. Agin inom kamot, anasang petak. Hanay taropam. Apay ngay, napudot ti ulom. Talagang agpupong tutak gapu iti aramid mo. Anya kumati aramid ko, adi mo magustuhan. Ti pan nakaadik mo manan iti majong. Kantisan mo pa ng kompleto iti sweldo ti katulong ta. Nagkunamot, asa na kompleto timpaswildok iti katulong. Ni Manang Ingrid, 4,500 lang kano, tinted mo sweldo na itaabulan. Imbagak metken ko na nga ited kunto amin ng ti udek iti sumaruno asweldo na. Apeng amin asaan mo kinumpleto. Kat kompleto matginted ko kin ka, apang sweldom ken ko na. Ay na, nakaut ko nga rod magtidaduma. Adda binayadang nga utang mo? Awan, Nangigastom nga rod, iti 1,500. nakaut ko a pinagpusta iti majong. Naabak, iso saan ko na kompleto ti sweldo na. Day tantay bagbagaken kawindi. Ay nahani, saan nakmamot sermonan? Tapno na pintas lata tilinangin tadwa? Mading aminan da gitar aramidem. Iso kasano pintas tilinangin ta ako nam. Tatang,
Saan naklata denggan di asawak. Isungan kayo man di balay, ta bagbagaan nyo. Wine baraw. Bayam ta inakman ungtan. Barang agnakam. Alaman nga tata. Sige, ta mapana ko niti trabaho. Agan anad kay ti panagmanehaw baraw. Wan tata. Napanan iti ayan tilugan na. Mapanak meten iti balay da. Tainak man ungtan ti anak kau. Kanang iti saanan na may kanatan nga aramiden na. Awan day anak kau ingride. Napanan naman ay. Ay, Jack, amu ngam siguro. Kanapan manin nakimajong. Anya, hunay day tan. Awan lang arudin makukwarta na. Ta di na pa'y na ito da amin na swildom. Mapanpay lang makimadyaw. Ay, nalusyo. Aday bagakeng ka. Ngam di mo ibagbaga Di mo ibagbaga iti sa balay. Anya day ta. Impon shop ni madam dagiti alahas na tapno da pakimajong na. Anya? Wen, ket amom. Adu pa'y umay dito'y balay da amang singsingir ken kwa na. Lokas ta. Adon ti utang na agapon ti kinamadyongera na. Wen, talaga maden ti dana anasurot ti anak mau. Unay daytan. Urayak man na sumangpag taong takman. Awanay tinasaya at nga aramid mo hindi. Pasig pagproblimaan ti asawam ti araramidam. Naisaldam pa'y kaya man nagiti alahas mo tapno adala ang pagmadyong mo. Salbag na tan akatulong? Tila impulpulong na kada kayo? Di mo saksakitan lang hindi pulong na kanyak. Agyaman kakit dia tapno mabagbagaan ka. Kat mailintag ti dalan mo. Ay natatang bakit akon, saan na narumbang nga bagbagandak, amok tar aramida. Ay talaga anak ko laapanan ti panunot mo. Gapu ti sobra kinapangas mo. Ay natatang sumardeng kayon, no kayat yu aditay agapang agama. Pangas! Awanan kay tibain man ang Ingrid. Managipulong ka talaga Bakalang ka Tinabakalan madam. Masyang ka kanya. Kagurak unay ti panangibagam kinitatang anay punsyap ko dagiti alahas ko. Gapoy ti majong tarabitab ka. Sigurado akagura nakmet ti asawak no maamuan na. Tinabakalan madam. Yak makaangas. Ay! Indoronak! Uraya na naisaltak! Ayop ka talaga, anay ko. Nablong ti patong ko. Gapuda ito'y nginaramid mo kanyak. Pagtalawon kan! Pidutak man lo dahito abaton ti barsak ko kan ka. Ay, anay! Anday ko nagbastos ka ito na klase ti babae. Ang dardaran timuging ko. Ay bastos ka babae. Idarum kay tiday ito nga naramid mo kanyak. Ay natulungan na mula kaya ti mabalod. Ada pa'y nag-witness ngamin. Ay nagaduda mo ito nga kimuntra kanya ako. Tulungan nakalakay. Saan ka tulungan? Rumbeng lang mabalod ka gapoy tinaramid mo. Ay, di pa'y katawan ti asawa mo. Awanan ti kakaida mo. Sana balain? Agyan kay ti pagbaludan. Taijay nga ipakat mo ti kinapangas mo. Saan mo't ako mahani? Hani taropam. Bakalan kan tupay lakit day. Gapoy ti kinaungat kan kinaranggas mo iti katulong. Leta tinaganap mo. Santan ang mga ti katulong. No santan ang mga ti katulong. Asino nga rodin nga itaglaba kada agluto. Ito na da ako niya pagbaludan.
No makaruar kanto, sika, tiyag bali nakatulong. Awan serbim nga asawa. Hindi ka pulos anungan dagiti trabaho iti balay. Agbalbaliw kan, isardeng mo ti kinapangas mo, kan ti kinatangid mo. Tadayta ti pakabaludam. Nadakan ton iji pagbaludan. Sursurwam ti manglaba kadagiti lupot mo. Alangan met adagiti padam nga balod ti manglabakin ka. So sikat yung trabaho. Masanay ka ijay. Kat inton makarwarkan iti pagbaludan. Kayang-kayam ton ti aglaba, agluto, agdalos iti balay kan aminen at trabaho ti balay. Aramidam, ha? Ha? Gonggunam dayta, gapu iti kinapangas mo. Pangas kan tumat. Oh, naidaytan, kaka. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Pangas kan tumat. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Insurat ni Wilson Reyes Marcos para ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Agyaman kami itin kay panang tarabay.